benkashana kamenzi yaphuza emlaza ngameva nina belembele eqamanya amaleve ngokukhalipha ngikhuleka kunini igama uxola noPastor Oningi sibuya kwi-channel yakhe ngonqa phambili ingosi sihamba kuyona esilande abalaphi bendabuko namabaholi bendabuko abantu abanolwazi lwesintu lokwelapha nolwazi lwesintu ongakwazi ukusiza namuhla noma kusasa sikubona namhlanje nasila kudokotela umthandazi umelaphi wendabuko umbishopi kodwa uba umthetho wakegama sikena sibingelele siyathokoza ngifuna la sikhulume ngento nje ezithinta ngabantu ezihlukahlukene sikhulume la ngabantu abanenkinga ezihlukahlukene siyazi la khaya kuyasizwa abantu bayalashwa abantu bayakwazi ubelekelela asikhulume la ngomuntu ohlushwa yinyawo uhlushwa yinyawo amadolo inyawo zakhe hlezi nje akakwazi ngathwenyele noma nje zibhlungu yabo abantu abanjalo bayakwazi uma befika kwena besizakala mkhulu siyasiza kuleso simo leso mkhulu kodwa before sikusiza khehla siqale sibuze ukuthi ethongweni ukuthi inkinga yalomuntu njobe inyawo zingafuni ukunyathela phansi yini inkinga kuba yiwa amakhehla nabogogo abasipha indlela yokuthi ufuna ukuthi sikusize ngayiphi indlela kanti kungasibi bonke bona bodwa abantu abaphathwe inyawo cishe konke okukhona emzimbeni nje sibuza bona abantu abadala ukuthi nangu umntwana uyangena la ekhaya sekangenele la ekhaya kune uphathekile njengoba uphathekile thina sithatha ini nani kuzaphile ibona kufanele beze kithi basitshela ukuthi cha ke manje mntanami kufuna ukuthi uthathe ukuthi uhlanganise nokuthi bese uya mangabe kufanele kube nezingcaba emzimbeni yibona futhi abathi msike lo mntwana uyaba uthathe imithi or uthathe iswasho or uthathe umhlambulule lo mntwana kungene kuyaphila umuntu omkhulu indlela esisebenza ngayo siyabuza kuqala kodwa ukonke okukhona isifo esikhona esingalapha abantu abadala abake baphila kulomhlaba cishe mkhulu siyakhona ukuthi sikwenza lokho sibhekela umuntu one stroke oshaya stroke siyazi ukuthi nabantu abane-stroke mhlawumbe isanda bashaya nina njengabalaphi bendabuko niyakwazi ukungena lelo udaba lwe-stroke nikwazi ukuthi abantu nibalekelele mhlawumbe kunjalo mkhulu ngoba phela kuthiwa isifo sohlangothi angithi isifo sohlangothi mkhulu kunjalo mkhulu ngoba okokuqala nje nakho njengoba ngishilo ekuqaleni ukuthi siyakhona ukuthi lo muntu simsize mkhulu ngoba kunemithi thizane ehlanganiswayo ukuze lo muntu lo aqhaqheke kuqhumela amathambo omkhulu kulungele nomlomo ngoba kulahleka izinto eziningi kulo muntu lo so kuba nensebenzo nakhona siyayibuza le nsebenzo ukuthi izawulunga na kulo muntu ufana nokuthi mkhuluma ngabe into ingeke ilunge ufuna ukuthi ngikutshele ukuthi cha mina ngumthetho before siye kudini labathi ngikutshela ukuthi nokuthi cha uyangizwa mkhulu ngingaze ngiqale ngithatha insebenzo yami kade ekugcineni insebenzo wena ngeke ngijabulise uyangizwa mkhulu so kufuna ukuthi sicale sibuze kucala ukuthi obuso kube yiba abasinikeza igwa hit ukuthi okay hambani niyenza ukuthi aphile umntwana mkhulu phela sizenzeli ngoba sifisa ukuthi sizenzele ngokuhlakanipha kwethu ibona abafike bathatha indawo yabo bese bayasho ukuthi thina simphilisa kanjani ngiyimi ngumthethwa anginawo amandla ngicabanga nangelilodwa ilanga mkhulu nginamandla ukuthi ngiphilise umuntu uyabona yibona abafike bahlale phezukwami laba abangiphe lo msebenzi laba abahleli phezukwami kusuke kuyibo abasebenza lo muntu wena ungabuka mina mkhulu kanti akuseseyimi masengilapha sengiyatshintsha ngokomoya mkhulu wena umzimba abawusebenzisa kube yiba ababamba lo yamzimba ogulayo bese uyaphila uyangizwa noma bathi mthandazela aphili akuthandazi mina mkhulu mina ngiyogcina ngokuvula umlomo kodwa ngaphakathi spiritual kuyobe kusebenza bona aphile umuntu wenkosi imqepho abantu abaningi bathi hey benke imqepho daily bayiqiswa emakhaya bayiqatha bahlala khona emiqhashweni bayiqiswa emisebenzini abasebenza khona bayiqiswa everywhere yebo kunjalo mkhulu bese baphazamisa emiqebheni khona kunjalo mkhulu dokotela uyangena kuyona noma udayi siyangena mkhulu singena kakhulu siyawukhipha mkhulu siyawukhipha esikhathini esiningi futhi mawuthi ovamisa ukubuka kulabantu beinyawo ekugcineni uthola ukuthi umqwebho sokufuna ukuthi kube namakhambi ukukhansela umqwebho uyangizwa mkhulu isikhathi esiningi kuba yiwo umqwebho einyaweni mkhulu thokoza mkhulu abantu
abakhala ngeqolo athi iqolo malisavume ngisemusha angisingabe mhlawumbe ngokweminyaka bese ngiphathwa iqolo ngimusha impela kodwa iqolo lami alisavuma manje sengathi mangihamba ngathi ngagoba mangiqondile ibhlungu noma engathi ngingahlala phansi senesiningi mkhulu kunjalo mkhulu kukhona ukukhathala besimo sokwenza ukuthi umuntu akhathaza atetiswe yangizwa mkhulu kukhona ukukhathala vele ukuthi vele wena umthetho wakhona vele umuntu ongazwa umzimba wakho ongawujimisi yangizwa mkhulu kuyahlukana fike sikubuka ukuthi ukuthi isimo sakho samaloyo or esokuphila lesimo esikhathazayo you understand or kunokugula emzimbeni okufuna ukuthi sikulaphe nayo yangizwa mkhulu mangabe imimoya ethunyeliwe ukuthi izokukhathaza funa ukuthi siyilaphe uma ngabe ukugula okusemzimbeni funa ukuthi sibuke indlela ukuthi usizakala kanjani uyangizwa uma ngabe vele umzimba wakho vele lo wawuyekelela siyakutshela ukuthi hambe ejimini yojima yangizwa mkhulu asifune nexo kwakho futhi ake sicala insebenzi umthetho wakhona mama wena or siso report uyazivila phela awuhambi uyojike khona everyday kusemshaya ama road work kuyochacheka amathambo andithi kuyobe kusho abantu abadala ukuthi kuso kunjalo yeah unabanga mhlophe umunye athi isibo sami abantu abahlushwa yifuba mhlophe waphuphedla emva koloko wezwe isifuba ngathi asisekho right sesiyamhlupha mhlophe isifuba sakhe nje asikho right angezwe mhlophe into ngathi yakhuphuka lapha isho yehleni sikhulu lapho sikhuluma ngesimo lento engisho eceleni ukuthi isimo yasibuka ukuthi lo muntu lo ukuze azithola ungazathi uba ne short breath na yini inkinga yazise iyakhona ukuthi idliso kumuntu akhumula mangabe uphiwe uma ucala umuntu ufika kuwe umbuka uyambuka lo muntu ukuthi no nali idliso kulo muntu yangizwa uma ngabe futhi unesiphiwe kaNkuluNkulu uyamchachisa lo muntu umbuke idliso liyabhala ngaphandle before lo muntu azahlapha ukhona ukubona ukuthi unedliso esifubeni uma ngabe umuntu wazidliso umbuka nje umuntu akhumulile isifuba ukuthi la kunedliso yangizwa mkhulu bese ke kuba ukufanele ukuthi kutholakala izinto zokuthi kukhishwe lelo dliso ngoba awakhishwa amadliso baba ngendlela efanayo umuntu uyafa makumele akhiphe idliso yangizwa mkhulu akusinto ingena manje kodwa ukuphuma kuyasetshenzwa mkhulu ukungena 2 minutes lingangena ayidungena lele uyanikezwa kahle lingena ngendlela eningi nangomoya leletho yangizwa mkhulu kodwa makufanele liphume emzimbeni mkhulu kuyasetshenzwa kakhulu ngoba ungafa nokufa mawuthalikhipha yangizwa mkhulu so kufanele ukuthi ucikelele ukuthi idliso malikhona lithambiswa kanjani before ungahlala even 2 weeks to 3 weeks usalidambisa uthola ukuthi umuntu una 7 years or 5 years 10 years anedliso selakhele kuye selinempani so sokufuna ukuthi manje kuqala ukudonsa ukugcokushiswa yonke lento engaphakathi kuya ngizwa mkhulu before lizophuma uyangizwa mkhulu and ukuphuma kwalo aliphumi ngendlela emnandi mkhulu yabo omunye umuntu uthi alikhipha liqhupha phansi yazwe sokuphelile ke mkhulu so kufuneka abantu bacikelele ukuthi mawukhipha idliso awuveli uthi namhlanje ngiyokhipha idliso kunejeni kuneyindlela ezihambisayo makuyidliso lamampela kungasama magic uyangizwa mkhulu kodwa makuyi magic bazokhipha ispelethe bakhipha inaliti ngaleso ubone nexoxo khona la then lapho ke yazi ukuthi hayi so kulezi zinto zasemhlabeni angeke size sizisho ngamagama yangizwa mkhulu isandla semfene score kodwa makuyidliso awukhiphi idliso ngelanga li1 mkhulu you understand kuba neindlela ozambayo amen Sibonga kakhulu dokotela abantu bafisa ukuthi mhlophe bayibuze lezinye izinto futhi mhlophe okunye khona singakukhavanga bafisa ukubuza noma ufuna ukuza kuwena esikolweni bazoxoxa nawe ubalekelele inombolo yale ndawo mhlophe ohlala kuyona ngihlale ngikhona mkhulu ngihlale ngikhona endlini officeayo angeza kimi ngiyatholakala eProtea Glen eGlenfiddich inumber zan 076 57 50 452 uma ufika uwenza ukuthi ungifonele ngizakunikeza indlela yokuthi uzofinyelela lapha engikhona siyabonga kakhulu mbukeli ngokuthi unikeze ithuba lokubukelelana engathi uNkulunkulu angakwelekelela kukona konke okufisayo njengamanje sazi ukuthi ke ziningi izinto mhlupho ifisayo mhlupho izinto ozenza njengamanje in terms of
spiritual alignment, ingenzeka ufuna uku-align ispirit sakho, uNkulunkulu ekulekelela leyo journey, ingenzeka mhlawumbe uyagula ubuthakathaka, uNkulunkulu engathi angakulekelela kulolo hambo lokufuna ukuphila, lokufuna ukuthi ulekelele ukuze nawe ukwazi ukuthi uphile ube right. Mhlawumbe izinto azihambi kahle empilweni nje, akuhlangani engathi uNkulunkulu angakulekelela, kuhlangane phela mawukuthi ufuna umsebenzi, mawukuthi ufuna umendo, mangathi-ke mhlawumbe ufuna nje ukunethezeka empilweni, uNkulunkulu akakulethele lokho osuke ukufisa. Siyabonga, ungakhohlanga ukuthi usubscribe kule channel noqhubeka ubuke, ulike amavideo, uphinde uwashare. Amen. Thokoza.